Ni amahitamo meza wakoze guhitamo gukurikira Day to Day TV. Uyu ni umwanya w'ibyiro bivuga mu itangazamakuru. Ngende Marie Joseline Nyituriki. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Byemejwe ko Kabuga Felicien atazongera kuburana. Rutundura yasabye ingabo za EAC gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Ruto yishongoye kuri Uhuru Kenyatta. Abasirikare ba Uganda barokotse igitero bamaze iminsi batunzwe n'inkari. Naho dosiye ya Biserere ushinjwa gukorana n'u Rwanda yabuze. Aya makuru kimwe n'andi reka tuyarambure. Ikaze mu makuru mu buryo burambuye. Byemejwe ko Kabuga Felicien atazongera kuburana. Urukiko rw'umuryango w'abibumbye ILMCT rwanzuye ko Kabuga Felicien ukurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 atazarusubiramo ngo aburanishwe kuko atabifitiye ubushobozi bw'umubiri. Uru rukiko ku rubuga rwarwo rwagize ruti: urukiko rwasanze bwana Kabuga Felicien atagishoboye kwitabira urubanza rwe kandi ngo nta n'icyizere cy'uko yazongera gutora agatege mu gihe kizaza. Abacamanza b'uru rukiko basobanura ko batavuga ko urubanza rwa Kabuga Felicien ruhagaze, ahubwo ngo bari gushaka ubundi buryo bwihuse busa n'urubanza, ariko ngo hari gushoboka ko kutamuhamya icyaha. Kabuga Felicien wari umaze imyaka myinshi ashakishwa n'ubutabera yafatiwe mu Bufaransa muri Gicurasi 2020. Urubanza rwe rwahagaze mu minsi ishize nyuma y'aho raporo y'abaganga igaragaje ko afite uburwayi bwo kwibagirwa. Rutundura yasabye ingabo za EAC gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yasabye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zigenzura bimwe mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru gufasha igihugu cye gusubirana ubusugire. Rutundura mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku ya 5 Kamena uyu mwaka yatangaje ko yumva amakuru y'uko umutwe witwaje intwaro wa M23 wavuye muri Bunagana, Rucuru ndetse na Kibumba, ariko ngo ubusugire bw'ibi bice ntabwo buri mu maboko y'abayobozi b'Abanyekongo. Yabajije ati: ikibazo Bunagana ndatekereza Kibumba, Rucuru n'ahandi batubwira ko M23 yahavuye, ariko se aha hantu hari mu busugire bw'abandi? N'Abagande bariyo, Abanyakenya nibo bariyo, Abarundi nibo bariyo. Uyu muyobozi yatangaje ko ibiri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bihabanye n'ibyemezo byafatiwe mu nama y'u Rwanda muri Angola, aho abayitabiriye bemeranyije ko ibi bice ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizayoborwa n'abayobozi b'Abanyekongo kandi ko abaturage bahunze bagomba kubisubiramo. Yaboneyeho gusaba ingabo za EAC ko zafasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugenzura ibi bice mu rwego rwo kubaha ubusugire bw'iki gihugu. Tukiri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dosiye ya Biserere ushinjwa gukorana n'u Rwanda yabuze. Urukiko rw'ubujurire rwa Kinshasa rwabuze dosiye ya Fortuna Biserere ushinjwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'u Rwanda. Radio Okapi yatangaje ko dosiye ya Biserere wabaye umujyanama wihariye wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabuze mu bubiko bw'uru rukiko ku ya 6 Kamena uyu mwaka wa 2023. Urukiko rwahise rufata umwanzuro wo gusubika urubanza rukazasubukurwa ari uko iyi dosiye yongeye kuboneka. Biserere yirukanwe ku mwanya w'ubujyanama wa Tshisekedi muri Mutarama uyu mwaka, atabwa muri yombi ashinjwa gukorana n'inzego z'iperereza z'u Rwanda. Iyirukanwa rye n'itabwa muri yombi ryakurikiye ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru Alain Foka wa RFI, aho yamubwiye ko mbere y'uko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishwana byari byarumvikanye ko bazafatanya kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro. Mu gihugu cya Kenya, ibiro bya perezida bigiye kugurisha imodoka 13 kuri make. Ibiro bya perezida wa Kenya byatangaje ko kuwa 16 Kamena uyu mwaka bizagurisha ku mafaranga make imodoka 13 mu zo byari bisanzwe bikoresha. Nk'uko itangaza ikinyamakuru The Kenyans kivuga ko cyabonye ribivuga, izi modoka zirimo Toyota Van imwe, Range Rover 3, Toyota Prado TX 3, Toyota Land Cruiser V8, Mercedes Benz E2000, Mitsubishi Pajero ndetse na Nissan. Van zagurishwa amashiringi ya Kenya 110,000, za Range Rover zabariwe mu gaciro kari hagati y'570,000 na $1,250,000. Prado imwe yabariwe 200,000, V8 ibarirwa 300,000, Benz ibarirwa 200,000, Pajero ibarirwa 163, Nissan ibarirwa 200,000. Nk'uko bisanzwe mu zindi cyamunara, abifuza gusura izi modoka ngo basabwe kuzisura aho ziparitse ku ishami ry'ibi biro rishinzwe imihanda. Perezida Ruto yishongoye kuri Uhuru Kenyatta.
Perezida wa Kenya William Ruto yishongoye kuri Uhuru Kenyatta wahoze amukuriye mu kazi ko kuyobora iki gihugu asubiramo ko yatsinze umunyapolitike Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi Ruto yabivugiye mu muhango wo gusengera igihugu kuri uyu wa 7 Gicurasi, avuga ukuntu bitangaje kuba yari vice perezida ariko kandi agahinduka utavuga rumwe n'ishyaka rya Uhuru Kenyatta kandi yararibereye umunyamuryango. Yakomeje yishongora kuri Kenyatta avuga ukuntu yamwigaranzuye ubugira kabiri aho yari asanzwe amwungirije ku mwanya w'umukuru w'igihugu bikarangira batumvikanye, ariko kandi ntibikureho kuba meza ye yihindukije ubu nawe akaba ari umukuru w'igihugu ari no mu rindi shyaka ritandukanye n'iryo yari asangiye na Uhuru Kenyatta akimwungirije. Ikindi kandi ngo ni ugutsinda Raila Odinga wari ushyigikiwe cyane na Uhuru Kenyatta. Ati nkomeje gusaba imbabazi no gukomeza kwihanganisha inshuti yanjye yahoze ari perezida. Ni ibintu bisanzwe kuba uyu munsi uri mu ishyaka riyoboye igihugu ejo ukisanga mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Wari wungirije mu ishyaka riyoboye agahinduka umukandida mu ishyaka rihanganye mu matora. Gusa nanone uyu ni wo mwihariko wa Kenya. Ruto yakomeje ati wemeye guhuza ibiganza n'umwanzi wawe w'igihe kirekire kugira ngo ndwanye, ariko n'ubundi byarangiye mbatsinze. Natsinze Raila Odinga mu matora ku mugaragaro, ubwo nawe naragutsinze. Ni ukuri ukomeze wihangane kandi umbabarire. Yongeye ati ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritsinda amatora, none perezida wari uyoboye agakorana ihererekanyabubasha n'uwari umwungirije. Rya shyaka ryari riri ku butegetsi rigahinduka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubu ni wo mwihariko wa Kenya gusa. Iri sengesho ryitwa National Prayer Breakfast rirasanzwe muri Kenya. Kuri iyi nshuro rikaba ryari rifite insanganyamatsiko y'ubwiyunge bw'Abanyakenya. Abasirikare ba Uganda barokotse igitero bamaze iminsi batunzwe n'inkari. Hari abasirikare ba Uganda bamaze iminsi 6 banywa inkari zabo kugira ngo bashobore kubaho aho bari bihishe ingabo za Al-Shabaab muri Somalia. Inkuru dukesha Daily Monitor ivuga ko abasirikare bagera kuri 4 batorotse igitero bari bagabweho n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab ku ya 26 Gicurasi uyu mwaka wa 2023, aho ngo bamaze iminsi 6 mu bwihisho batunzwe n'inkari zabo. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulayige yatangaje ko aba basirikare babonywe bacitse intege ariko bakiri bazima. Ati umusirikare umwe ufite ipeti rya liyetona yarashwe mu kuguru yihisha hafi y'inkambi we n'umurinda ari nawe yohereje kujya gushaka ubufasha. Abandi babiri n'abasirikare bafite amapeti yo hasi nabo bari bihishe hasi y'inkambi, bose bamaze iminsi 6 batunzwe n'inkari zabo nk'ibiryo. Yongeye ati abasirikare bakomeje kotswa igitutu kugera ubwo bahungiye kure y'inkambi, ariko nyine icyo gihe cyose bari batunzwe no kunywa inkari zabo. Ibi byose byabaye ku gisirikare cya Uganda nyuma y'uko bamwe mu basirikare bacyo bagabweho igitero gikomeye na Al-Shabaab aho bari bahungiye mu butumwa bw'amahoro muri Somalia. Joseph Kabila abona Tshisekedi nk'umunyagitugu ukwiriye guhashywa. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko ishyamba ritakiri rigero hagati ya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu na Felix Antoine Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi, ku buryo umwe asigaye afite undi nk'umunyagitugu ukwiriye guhashywa. Ni Kabila kuri ubu maze imyaka 4 yarashishetse kuva mu mwaka wa 2019 ubwo yahererekanyaga ubutegetsi amazeho imyaka 18 na Tshisekedi. Kabila wari umaze igihe mu icuraburindi ndetse no guceceka kudasanzwe, kuri ubu biragoye cyane kumubona mu buzima bw'umunsi ku wundi bwa Kongo Kinshasa, haba muri politiki y'iki gihugu cyangwa inzego za gisirikare cyazo. Uyu mugabo ku rundi ruhande amakuru aravuga ko afitiye umujinya w'umuranduranzuzi perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo asigaye afata nk'umunyagitugu ukwiriye guhashywa. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyanditse ko Lezi nk'uko bakunze kumwita abona asigaye acungirwa hafi n'ubutegetsi bw'Kinshasa, ibyo afata nk'umugambi ugamije kumuhohotera cyangwa kumugirira nabi. Iki gitangazamakuru kivuga ko uyu wahoze ari General Major mu ngabo za Kongo Kinshasa inshuro nyinshi iyo aganira n'abantu ba hafi ye avumira ku gahera perezida Tshisekedi. Ni Kabila ku rwego rwe bwite wumva yaramba uburenganzira bwo kujya aho ashaka mu mudendezo, bijyanye no kuba mbere y'uko agira ahajya n'indege ye bwite agomba kubanza guhabwa uburenganzira n'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Kongo. Urugero nko kugira ngo ajye muri Afurika y'Epfo aho asanzwe akurikirana amasomo yo mu rwego rwa kaminuza ndetse akanahivuriza. Ngo Jean Hervé Mbelu Mbiyosha uyobora ANR abanza kujya iwe mu rugo kugira ngo abashe kugenda mu muhanda afite imodoka zimuherekeje. Africa Intelligence kandi ivuga ko mu bindi Kabila
Africa Intelligence kandi ivuga ko mu bindi Kabila atajya yishimira ari uko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bukomeje guhihibikanira kuvugurura pasiporo za bamwe mu bo mu muryango we. Hejuru y'ibyo akaba ababazwa cyane nuko benshi mu bo bahoze bakorana bahunze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe abandi bahigishwa uruhindu. Kabila kandi anenga komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri iki gihugu kuko baba bari kunanirwa gutegura amatora mu gihe habura amezi 6 ngabe. Ibirenze ibyo kandi perezida wa kera wa Kongo ahangayikishijwe no kuba umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'igihugu cye n'ibihugu baturanye by'umwihariko u Rwanda. Tshisekedi n'abambari be barushinja guha umutwe wa M23 w'intwaro ibyatumye umubano w'ibihugu byombi uzamba. U Rwanda ku rundi ruhande ruhakana guha ubufasha uriya mutwe ahubwo rugashinja Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR bahuriye mu mugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Ikibazo cya M23 nacyo kiri mu byatumye Joseph Kabila arakarira cyane Tshisekedi kuko ngatumva buryo ki yananiwe gushyira ku murongo ingabo za Kongo ndetse no kuzigarurira ibikoresho byo gutsimbura uriya mutwe. Ni M23 imaze umwaka igenzura uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kutwambura FARDC. Reka ngushimire ko wari udukurikiye hano kuri Day to Day TV. Amakuru yacu nakagaruka. Mugire ibihe byiza.